Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Chairman Barim Jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba Martam Lin Perbot ulalai ban penyasok yaladi minta kasngi ka RPR terik ubnai rempang arajar RPR sya kaseng Bharatiya Janata Party batla pediang ngobha yeu do Presiden Jongka BJP Meghalaya uba Ernest Mauri. Uba Martam Lin udai UMDC Barim jong ke Jayau constituency ban urung nengkong syakasan pertai hakaseng BJP banyak kon ke election MLA hausnem khat kendai spa kendai pulai bat hausnem khat kendai spa kendai pupra Henry umshim lapoi syakathong bad hadin katai ulami no na kaseng BJP ban la yakon ke election MDC haba keren syikilat patai khobor ula ong ba uwan syaka seng san pertai lingba ke BJP bat minta uwan pai biang syaka seng BJP bat ula kularu ba unyai ne hapo ka seng BJP tat hadu ka sngi ka jingyap jong u ngi priang ngobha ya iba Martam Lin Perbot iba dairu UXMDC Iwan ban join bat parti jungi mentak sini. Ngapri yang sumharu ia kinong kikam jong ka parti nadu vice president bat kiwei ki member ki state member jong ka parti ke jongi na posted bat kumjuro ngapri yang sumha syakane ka meeting mentak sini ya ki president jong ki Morsha president jong ka Mahila Morsha kong judi Kong City, Juang Kamahila, bat kumjuru, ni priang somharu, yo Presiden Juang ka Kisan Morsha, bat Justice Iem, wedon kat hakani kapor, hakaba ngedon krui kumne, haka jing join no, Juang iba Martam Lin Perbot syaka parti ke jongi, ngan enroll, ya ka primary membership form, hakaba iba Martam Lin Perbot ilawan pai biang sika parti harba kum present jong ka state ngaban pendap ya kikam kata kalong ban pendap yang ka form ba ilong member jong ka parti na do menta kasngi mau ila pedap bande ya ka kam kat kum ka konstitusi jong ka parti ha ka bangila enroll ya iba Martam Lin Perbot banadu menta kasni indai khot bapura jong ka parti Bharatiya Janata Parti Meghalaya Pradesh ka bangi oga BJP te Lagaliang kejongi kum ke parti ngatrai BI hidang hidi sngi ibladep ngelawan bantur support Garo Hills hak bahang thiru ila dot ki ex MLA ki ba join ya ke parti bat ki don rusipun ki aspirant candidate ki benang ya iron hak ni election ke ba ladep hak ni election hajar khat pra ki don ki prominent candidate ki bla join ke parti bat mentaru unjuk hang ni po kasih jantia ke jongi ngi sokmen ba hadin mengilaya perhat ban perkhaji ke parti ngilayo biang parti ba Martam Lin Perbot ibala join biang sia ke parti ke jongi na kalian ke jongi ni priang subha ya kinong kersian iki bahayang basem coba Martam Lin ki bawan ban ya don rengkat ban ya saki bat i bat kumjuro baro kinong tregam jong ke parti ke badon haboka state kane ketika mission ke jongi haswaban po sa election arajan arpulai kumba pitip ngidon stang kumba katuk ane banai kane ketika port pengkrek ban pengkranya ke parti
Pat mentah nang ni syahmat kirang don bun kiban John siya parti ke jongi. Haka dia sni unai wan ngan lek sipo nong stoin haka bahang thir ke judon ki prominent leader kiban John siya parti ke jongi. Ngasngu kemen ngasngu nak cakap dia ba sacisian ngini kum ngini kala ban rungbiang cakap parti Bharatiya Janata Party. Kedai kesngi ke bakrau, kesngi ke ba kerpang, kesngi ke kentang ni kan. Ngerjit kenang ini kesngi mentah kesngi. Pakan long kesngi ke pangan sa jeng mau ke jing mu tengah. Ke arfu artrik, upanai baar, usnu arfu ar. Arfu ar. Ngerjit kenang ini pakan sa ke sirta ke jing mu tengah. Ini ke jingwan jeng deng tengah. Sekini ke parti BJP. Hak jing sang aku aban betip hang ni kembala keren di ba siwa tengah. Ngamde su member bertemai. I am not a newcomer in the party. Hajing Shah, I have started my political career with the party BJP. Actually, ngade uway ni ki founder members jong ka party hagitu ki por. Nga rung haga party haga 1992 haga por bai ba moina sing polut. Idang long presiden benungkong jong ke parti hagan ke state ke jongi. Ngalai khunrui ke election kumbala keren bakren haswa jonga. Hagas 1993 but 1998. Walangam simjok habar atlik election. Nri ngelawan haga position ke paar. Waktu ke por haga ba ke parti ke breu apot jakun susi ke parti ke parti. Ke parti itu ke parti. Barang bon berting ke parti ndre wat laga taru kila yarap kila ai bo dinga kelawan ke position ke par ke ba kani kala pen ke encourage jenga mengan continue ini kam ke politics ni ke chance ke bon ba ba ngapik jaga overall cetekam dong ke parti kam tam cepo India ngadi ihun ngadi ismotan ka pen smith ka penrem mi ke mesem dong kam tam jadi kam jong prime minister ni Narendra Modi te ngi ba kini tang kini ke parti hala si ke belaban mandra ke development ya ke jinga song sain ke development borok ke liang ke hang ni apa ngapong tah ni state dungi ndre borok we giri India dengan ngasmo ba kum ubreu bela dan slam ha politics ngedi ban ai ke jing kersan ke baklan ni ai ngedi ban ai ke ti kamon ke ti ke diang ya kena parti nak minta bungin ai bos isu prime minister jungi ulak sibun ki kam ba nak minta geri ki advantage kita ke kumba pi po India gnu prime minister jungi tri kam ke jing arab ke beduk bekerdo ke jing IA ki bubun ki kau ki bubun ki ngan batai su ni ki bubun ki ai mo hala si pi ai te ba kum ki breu jong ki press minta kampat dei ke por ngasusnya bet ha parti lega parti ke ibet ngalong belak loy di berok hi ke debi ke parti ngan nyai trainer mata ke parti lalu di manjela ni ngan nyela di kairu ngan haban ni tris temen ta parti nomor ba sin buka ngal parti yang mentahi nga raikut ba I will be in the party till I breathe my last kata ke banga berkat ke